Sentido husi via sacra e a sexta-feira santa. Forranoi basarani sira, atu reflete ricas quando Jesus neteros no mate e cruz, tamba caso emahoto ne salang. Padre Bernardo Paiva Dehang, tuirdalan santo niang, sentido via sacra hahukedas e a tempo quaresma. Mono, hakneak, no hamrik, hori acompanha cenário mistério bot Semana Santa niang. Tamba tempo quaresma no Páscoa, halo sarani ida que reflete angkatak, itania salvação mai husi cruz, leu husi Jesus nya mate no morisias. Primeiro, via sacra. Ini pensamento da ideia principal, né? Via sacra, né? Glorifica a pessoa em mistério de Jesus Cristo mate no morisias. Veio o momento para sexta-feira, né? Sexta-feira, hoje só vivo a sacra, né? A pessoa Jesus Cristo no mate. Itu hari APT semua interprete by Jesus Cristo, né? Dia turu halo kire hanesan maroma kire nebe dia memori sih ke nebe ni ko ni anton mati Cristo di sini ati kaso itu nebe hobi sakarnya itu no sanoi ko na maroma kire larang dua maroma kire larang dia aiten bayar makai bersih bau mani dari kamar masa ini harusnya nih orang mana maya mundo atau Jesus Kristus mai yang mundo nih hodi sarani antoma bau mani dari toma boleh isi orang boleh kasih ke Indonesia taman itu nih makoin ya itu nih biasa sedih tahnoin misteri ini tahnoin tidak Jesus kasih boleh isi orang kasih ke Indonesia segundo temos hanung da amanaroma que da rua teres para ter iruni biasa karena pohon itu reflektif com a base de teres estamos aqui também temos Lihusi via sacrane fo hanoi mos basarani sira kona ba Jesus nyarang nebe fakar ia cruz nya leteng. Hamrik no halo arrependimento, halo passagem no transforma ang, husi na kukumba na romang, husi pecado bagrasa. Entretanto, via sacra e a paróquia Becora e a sexta-feira santa ne, hahutu kuhitu liu dader horas Timor-Leste, halo processão husi bairro Clakfuik Becora, no ramata e a Igreja Sagrada Coração de Jesus Becora Dilim. No atividade via sacra ne, retan segurança máximo husi peniteli, Esquadra Cristo Rei, Grupo Soldado ba Cristo, inclui Grupo Jovem ba Cristo. Mas que ia parte da der udang, mai be idanela hamate sarani sirania fiar, hodi halau via sacra torramata. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto. Atua tem informação atual dia Clio, kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.